Fia. Omu ba ha se. Omu ba bebu, oma ba ha se omu betu fitafo ni nyina na. Ye ya wo no aba omu dim. Enti omu pese ba oma fa leta bi amre. Oma no ne enu omu tena so omu kan. Enti omu kan ye sa no. Eno ade enu ni ntwam kodanti ade echi biem. Ana omu sa ya sa wa ha ye de enim se ye nu oma kan ma aswate eswa kotwa. Ya wa ha ne no so omu sa afre se excavator no ma sa de atoa wo na aka no so esi egbu. Ena me maami ekọ ye nyina yebu ye gi sa ne ekọ abonten ho. Ti ekọ no maami ko sun ne nkola nyina ne obi esu. Asay ye de ba kokọ friend say ye de ba kokọ gi. Ena keto ne de ko clinic bi na eden e wa ha no ye say ewura say o mra na de esie no ye ran ko le betimi aboye wonye setime ewura wonye sum no wonye dan ye to no obi ani hobiem. The American say yes sir Ghana pennyfo na say yes so mo mbeboy anti sa omutu ya ye ni baby ayeko yes so mo na otumfo na yes so mo na so mbeboy wo fidweni. Okay. So yes let's say mo mbeboy na omutu ye fianom omutu ye so ye ni baby ekwa akotena nti mo mbeboy Abusuya emeni na ehwa kwa ba e de baba Grace TV GH so mesre enen de di kan ya wa be kan ho a na wa subscribe amaye na bibia akoso asomdue kwan so abusuya aha ya makom so bolo ye ben stadium e wo Kumasi na abusuya aha children's home bi wa ha yini anu wo ho da sore ya omo pie ba abonten a enipakuo bi akwakofa excavator e de abegina children's home na chi ade ya obabadwi children's home no edan na togo esansa ho gina aye ne dia ya wo be yom afri wo ya busuya asem na nwa edija ama wo banye mema ya wo mabeti apagya nyina aka ho bi chinchina mpanyufo aye children's home ho ene nkwada ye ho gina wo bia mpie fri ho na wo nwi dan ntumunyi asas no ebusia ho se sebio enkura yi ombeje ho fri ho na wo bofa asas no ankura yi de o mani ebeche himfa asem ne yeteye yesi yetena se yenye ti yabaha ya ye ne woni a e wa ha ebetwe nkomabusa de yesi pote na wato ombo ase achechi mu akere na fei wa koma so ade ne adesrede no wode ato mpanyimfo nti mesre busuya sa break me ho na yenwura children's home ho ne ye mama no mpanyimfo won twetwe nkomo ne ebusa de course pote na won ka bi emfa enchere Abusuya yaba beju biaya esusu se asem yi asie na yebeto yebo ase na ye dimu nkomo no kwan so boju ha adanse enti wo hwe nkwada etwa yen wo hye wo nyina ye nkwada e wa ha ebi kura so ko school ahodo ya onyampon enti na omu ne na se nipa e wa ha na nya asem keto akra mama mama ya kwa aba na yato yebo ase ahwe nkomo mama apomboko de Radi adum. ye de nyame ase pacho na odin de se wada Pacho me de Mavis Donko. okay no Mavis aha ye we e hemfa Aye, Perfect Peace Foundation. Jumadie ye maame a oda no eye Mary Bones. Ono de da na enso ye me maame no no na ene adwumafo a ye wa ne nkole wa na mu wo mu nyina wo ye chi. Edi asem na esi wa ha be namye no ntem ni towards ne chiche mu che. You. The esi ni se ye wa ha enene nansa. Ye nka bi hye. Ye wa ha na esi ye betu omu betu efitafo no ye di kan ye wo difo asale park ne so fitamo no na omu so omu betu amekom difo asale park ne so ene ye wo so bolo difo asale park ne so na omu ba ne nansa so omu ba betu efitafo no enti ye de ye wa ha se ja ye nka mi hwe de ye adwuma ye beti an so omu de excavator ne eya ba so omu bebubu o metu fita na etwe cars ne nyina ekọ etwetwe amanfo ebubu container wa nyina se enema wa enti no ye de wo fie ye de enim se de yenka ho ye te ba bi ye yedwuma ye wo ha ne hu se excavator no de asi ekira ha wo no odi kabu kakra do odi kabu ye no Children's home we have. children's home ne wo no do odi kabu ye to obu ye no ana ye koye ne kokko shin se adenti na odi ne machine no aka ye wo no eye home Perfect Peace Foundation wo no adenti na odi aka ana o se edua na esi ana obu no
the duane hini na fa wo na se enti na obuye enti ne de anim say o mu bo apaye ena no twam na ade chen so na kasa ne nya mu no o mu ba afia o mu ba ha se o mu ba bebu o ma ba ha se o mu betu fitafo ni nyina na ye wo no aba o mu dim enti o mu pese ba o ma fa leta bi amre o ma no ne no mu tena so no kan enti o mu kan ye sa no eno ade eno ni ntwam kodanti ade echi biem ana o mu sa ya sa wa ha ye de nim se ye no ma kan ma aswate aswa kotwa ya wa ha ne no so o mu sa afre se excavator no ma sa de atoa wo na aka no so ese egbu ena me maami ekọ ye nyina ye bu ye di sa ne ekọ abonten ho ti ekọ no maami ko suen ne nkola nyina ne obi esu sa de nti na wo no wabu a asem obeka ne se wo no maami no nipa na esu otu o mu no ni nkonya so afọ no ga boy no na direct se bumbuwa munye se no no asem obeka ne se maami no na esoso mo so sisi a wewu enti dan no ye bebubu egu emoni de ese ono na esoso mo so ntisi a no wewu di a ye ombeba bebu dan ni nyina egu na de di kan no de ye no na se a se enti ano no ye koye case ye kwa askwa omubu wo ni nyawe di kan kwa askwa police commander on ye koye case me ma me koye enti okoye no no mu di a chire behwe ombahe no me de omse yemfa paper na kasa ni nyam na se nipa na wo no obeklemu ano maame no sofu maame no di obekle obeja na yesofu maame ti di oklemu ano kasa ni nyam no oba odi kan ba asase wesu aha na odi kan betakre ana odi ye call ayimfie to odi ye call ayimfie no ana odi fo wo firi wa anso ana osaso de call court ene ho nso odi fo enti e de enim se nka bibia akoda yete ye ba bi ye adwuma afia wusu betu fitafo nso a we no de ko fitafo no so to ni fitafo na kolo akwayi wudi o makọ court ne se wa wi ni kware se wo betu o mu na wo beklemu wa ya ye de ndे nke ya nka ho adenti na se wo de wo ayi wo de excavator no bebu ye wo enti anu a ye ko enu asoso no mu ye sa no ma amene sa ko central ama central for ba fia mama be dey o2 perfect peace foundation adwuma wura no CU ma amene Mary Bonsu okay omu ba ha ma omu ko enimi kunu omu ko kan central to omu ko na police wala ka so omu mla no be ba behwe ampa so edi be wa na wata no omu ba omu ba na ye ne omu tena se kasa na omu yo maju se omu be fresh of maame na ba anke ya tena se maame a opeso o claim wa ha asase no omu be fresh na ma na ba na anka omu ne na tena ne busan se ya ampa se ha ne ko court ha ko ayimfia na anko eno no police ni so omu ba ha na omu be hwe amu abubu ase ha omu busa na se aha kan o se maame ne ko fo na ka se aha nkan oh okay omu ka se aha nkan but onim de enti afi na chiri no omu de excavator no eto wo onima na omu ubu enu de o ka so onima na oboa onim eti ko ye na so be frame aba o frame asofu maame no sofu maame ne se o ya asole nti o nya ho ena ye no omu de bobo so anu sisa de a omu ko eti omu no chire ye obi se nke enkosi wo omu nipa no so on san fa ye nkwa ayimfie on san fa ko ayimfie na ye nkọ cheche because ho na starting esas ye ne de omu de ko da ho na ma sofu maame de ye ko ye nti ko bi chese ye san fa nkọ se asama ya kan wie no den no msade machine be si ewo ebu enti ena no ampa nti se mo ba ya maame a oda adwuma ya no enu ho na mo na omu tu a ma metu omu nti ye wa chire na mo beto ye na ese de ho ho ti asem nchemu nyina ne se ya maame of maame bi na prekope wa ba se obetumu amwo children's home ha efria say ya maame of maame ye friend say me pa of maame to say alleged say ni okay dia me susu ni say nipa no ne ye twe no ono de Agnes Owusu
so for maame Agnes Owusu ono na me dem susu se ono na na ye atwi odi kan de kwa amfie sa court enti sa na ode manti e ba ha no ma most of maame bi ade yes omo just of maame but omo mo din sa so ma si na obenten ena se omo na meje yes e pa cho omo bo ni din ai omo bo ni din na nsole mana ye court no man kasa kwa chire mu chire police for the say omo ni yakọ amfie asa na yakọ court ama ye ama ma omo sof maame na kotena se wo otu asante hemanim o ma ne tena afom enti se ye me maame o ye adwuma o ye foundation CEO e wo perfect P foundation so am pa ne chodi a o mbebubu dan egu sei ne na asemo a omo kan omo kama oti ba cho mete ye nyina ete nye ba akofo ba that time no omo bubu a no so omo ma obi ankurafon tini esuro se be kurafon ke recording na no asem say na asem nete na omunche mu ni se oka be se o se na maame bi na ohima na so so na wani ho biem ohima be na omo ka na asem e pa cho eye asante hima wonya ne ba bi ko okay asem na omo kan eza mto wasi asem na ko na ahima himfi be na ote ase ama yesem nkoso antena wabu agu omo so me pa cho ai ono ana de ko ye okay ena maame ne ka se 19 kulawe a wutu ehe na omo mfa ema obu asem no etia wo antere ne de no sa de court ebra na hima bu asem no edi be se ni ya ene ya sa kanya no bi mfie be se ni asem we kwa himfi mfanse mfie be miensa ni ko mfie miensa za mfie miensa no no esi da se sabio wo mo a wo kan eba ha so mba ba yima free ana twen ya na hima kwa kwa na ye 3 years e ko 3 me pa cho de ko ne se sa wo ba ha wo di soldiers ba ha after na hima bu asem ni na wonya mbu asem na obe klemu na oba afia na kasa ni na mu na maame no si wo fa ayi no wako na asori da ama maame de akotu nanim se obi gina saase obi gina saase okọ ma sofo ne hye ne nkom maame ne hye ne nkom so obi gina saase se no yi se ye ono a sofo maame na ena eji nti omu kopi a mfie no hu se ye be se wo mu no kwa mfie ne hu se ye sofo maame na ye de je peso oji na hima bu asem de obia ma ha bi nko pem se enanu ya na hima akwa ya obu asem na ekọ court sa wantre wode court na court bu asem ne se e ma ye se aha na obia ntimi ntuye gisa aban ene betimi no obia ma ha biem ya ntehwe omu mra pepes bia se na anu ya ya ti so omu tu fitafo ya omu de abekan ye wo ebu no so omu ti omu de besaye sanity yenhwe wo mo ba ha na ye mrantie bia se bi o so wo se court na aka o man fa krata bia nso ankyere mo se court krata wa ma ye se meyi mu fra acho o man fa krata bia mekira o ba na bambofo bi ka o mo ho na mechu ayi o mlangard fo di o mechi no mo bae aban mu bambofo sa post fo asrafo na bia na post fo ndo man ne echa mafia but langard fo na edi o mechi no mo di o mo gina park nso o mo behwe ama o mo adua but o man wura fia Zabri am no ka say mo wo ne fam ba bi dia o so mo adwini nyesa e pa cho ai e kire ni nyina anye fa e kire wo ni nyoma bie ma sisi a fie ni da ho panta kan chen baby a gate ni da ni mien eno kra na enu anu na ko mpese o mu beye o mpese o mbebu no o mso mbebu ha ni nyina ama ha na da panta sebe nso ye ne nkola na wa ye ni wo mo sebe wo mu maame no papa ewisia ni eyi nyanka ena wa se na wo so ubu wo no adwuma ne ye wa ha sei ena adwuma ne so ye na nya se ye ni nkrata ye wo krata so hwe fefo amaye tu mi krata se ye mfanya adwuma no enti obebu wo na pa se nkola no omunye dan ni so obebu dan na fe dom so dan na kan so obebu dan eye ne de nkola na efa enti esre omo betimi abo empanifo betimi abo ye nsegu eyem a mo betimi aka bia ma na yeye ni mpanifo a mo betimi aka bi abo ye sra mo sa mo mle mo maye na mo meka bi maye ba ye de a o maye timra na ye de bu maye no mo timi akoba police fa ma na ye se bi adwumadi a mo di wa ha
baby ade ama amote no obi aba se chinchina obedwira go makoba police farm e pa cho aye ko Askwa police station e ma commander ne ba ana obeche akwa na oyi de o plate say mumbu ma commander no mbeche ne ko obi amonim no wa ha e pa cho ye ni mu no ono according to no sis of ma me no na suma no wa police for beche ebe che ne ko Askwa fo no e ko tutu o ma no ma am ka say ya nso yemfa yan krata e che say ye ko court no mudi maaye 2 minutes akata no amudi aband mai say mudi asem no ma ye de ko kire wo okay na no chi sabi appose wo beche ne ko o mo ja no o ma sa ba ha bi mu ana o ma sa ba o mo e ma o mo stop o mo sata no ma bu o no afa ne kakra bi say dua ne nti no ko che dua no ba che no obu say ne hu say ye bo apaye enti anu achi no msa bebu ye no eno na ye ko ayi no ye ko Askwa ko report ya commander ba be che no ko ye e ko toto na no stop o ma machine stop o ye so wo njae no mo hwehwe mansa sabe me no ka say na ye se machine bi su ho wo mo na asa ba ya na e pa cho eyo ma no mo sisa asase ne so anwa no bo mo si o mo teye se ye be hwe se o mo so o mo budan na nkola no wa ha ombe ebebu abo enu adede ye nya ntie ne se oma bo oma langa de ne baako ebe yi yeso tire se no maka se ombe the force be ba be yi nkola ne nipe ofidie mu nya no mabubu dan nese asem wo mu nyemu besi sabe am no kasa yi na wo mu wa ha hwa aso mbenya akonya no ma be yi efe no mabubu dan say na umkai okase wo kire se be wasantememu mrebi atwam eko na ahema o nyame fa na ahema kransie ma na ahema ye se da bi hade ye montena ha sanse muni ba bi akọ eba ni say wo bi na akọ we bi ye na ye dan ye wasantememu ye dan yewura obi se na ahema akọ akura de na moto na mo se bi mokọ akọba na matem kunya ma na ye se na asase amwo de ma ye no ye nka bi nsem nipa bi aba se chikson beje moto na mo bi sa pa cho ai ye tu anamo na ye kọ ye na omo kire se nana kwa akura no nana nya ohima akwa akura no nana nya ntena ase enti si ye pe na pa sisi ade a ye bebre ye nya ne sisi enti no enke yenko opem so FM na nke yenko kasa ho ko kasa ye de anana de otie ho enti ebeba no obetie me pa cho no na omuko ba ya wa meto CEO na omukọ no akọkasa ho no ye we chiri na mo so mo ba ya wo de abefum ye mu this ya me ma osa akonye mpanyufo ohwe abusunya obodu a nkwada no mususu akora wo de ye nhwe nkwada nkete na ekobase ye yi o mafiri ha ye mu se ho se enfa na wo beko enfa na wo betina nkwada ya mo hwe o mo anyame de o madom mo hwe o mo no o mo do ye be se wadaro pa cho me ye be 70 plus enketwa wo me ho se nkete mpanyufo wo ebi mu wo SS ebi kra immigration ebi so abe doctor nurses wa mamia na aboa because on person kola ebe na nambasa basa eno fa sa adwuma we ato no so enti yesre mpanifo amoka bi ebam sa yesre mo mrem na mo mahwe munuanom kitu ebe sa bo mo maame no papa ni wo na mo meboa wo mu na eyi wo mu free ha ni ade wo mu fa hin no mbeda yeti kwan se em se o shaase a o de tiase na mba ha bebu efa bitugu ye no hu bon kwara ni bia ma ebenom kra se bia apomuden watechema no kresa pa cho a e dia kesna si se o mu start so mu de ade ne wo no na yampoma no wo no ne wo no mu nye intervals na so na nkita ande dada mu enti ma ebo obi mu ehu ma ba akokra de ofenti ye ma ye de nsuo gu ni so ana oye de nani tie ya omode ne kwa ya sabia bai enti sa na tie de ko so asesi ama nkra no o mabu hu nya sa cho hai o mabu hu ba ye ni be bia ye yi o mako anya ka bi che sabi ye ra no mo mpanyifo na nyanya ne nto aso wadesra de patum ene me pa mo cho ye wura no ne ayemfo e wukuro mu anyina ene mpanyifo a mo ka bi ewom yesra mo we de nkotodwe gu from Perfect Peace Foundation
near the Sram location is a if I'm sure you was so bolody for Sally Park and so a 1 year war perfect foundation. Yes, Sram, Mamma could be a woman boy, and Cola Yabu day. Oh, when the baby or more. It is Sram Mumma boy, and so be and say. Matia busuanti ano ye maame ye na kasa na ye dan ho aba na fe ye na hofro nso akasa na ya hwede a ebe pia fimu aba senior boko de boko minia ye de nyame ase passion na also din de say wada minia ye frem keke fosu okay yeah me maame na wo ha asafo ambokomu no yeah one na children home for hwe ejankafo mo mu ni bie nyina sebi maame su na me fe ye wura sa on bebo aye ye wura se tutu asante me wura wo de hie ne me we ya fra wa mbemu a wona nsa sesem nyina ya wo dia ene dia de to ene ye wura bla na nkura be more than 150 ebi kura collapse in any 3 days Monday say omububu dan lagu ya first one omububu agu ye wura mnante ba hanom no sebi ya sum sikwaja ya sum enka ye sa dia anka dia tie no enka nye ehia ye wura say ye wura mebo aye ye sre no na ye hu kire wo hwe nkura wa ha hwe stadium hanom say kura ye hu ba bia ye nko ene Monday kura no edipa train na collapse so muso mbabubu nkura no miensa na collapse se sia me ka say ye de ba kokọ friends ye de ba kokọ ji ena keto no ye de ko clinic bi na ye den e wa ha no ye say ye wura say o mra na de asie no ye wura nko le betimi aboye onye asatime wura onye sum no onye dan ye to no obia ni hobiem wi na kopon flo say tutu na ho onye be ma onye ni otufo ye sum na ewu okay ye wura mra mebo anye sa okay ye nhwe sabre wo de wo wa ha enkwada no how ne yawo mo fam ene de akoso kakra enye nsunsuanso wo mo frɛ so enye sisaso bebele Monday no mo de machine bebu ha no enkranko 35 na ekɔ secondary school kan le no efiri ekɔ secondary school mo chalk box e wo ha mo de ekɔ sa Monday na emu 5 letimi kɔ ye on actually that was an 3 which me annual Tuesday no na de aka letimi kɔ ye identity say baby o mo da ye bubu o mogu baby o me fa nyina ya kripu wo mu enfa no mu nko police fit afonso di ye na sebi me ma me se yenye kom eli ha obi ase yenye kom efi se yeso apim so bia won ye boni di ane ade ya sa page ye ho so eti e ma aha ye din obi aya de obeye na de enkran na wo ha ni nyina o mo mako school mu no ebi current mi mai ebi de da baabi because ye say ra se on be boy na sa de a ye ho kire ye menim say ye a on ba ye na e ma me en kasa no church nsem mo so nya akonya ben wo mo e de nsem no mo kan ye e ma wote ye nti be mo nyina so so mbebu me kura me de me nya akonya call de odi mo ni police officer no me je ne number we be say owula na dan na mo ba han men kura we nyina wa o mo say o mo de you commend as a from above from incline order from above say akra say mbebubu no o mo so ensure clear te bia ye dai anche be papa ni ka kire say on le di animu o ka kire o mo use machine say mo bia men edan no ho yes le duru ho mbe dai o mbe ba ye hu yan le so mo di machine no dai abu but we no twa me tro say machine ni dan ho no o ho na ye mele e na o mo ye say o mu mubu no eno nwumle yentimi anna ye ho ye ho say fresh o mo di machine ye dan ebubu na eno ade sebi nye yewura ne somne dia enka nya dia nka ahoto be den ebe ba ha yeso organizing crofo say enka momla na me ma me se da bi yeso yewura yemfa amanye ne amamle ene Ghana mla emfa so na asumdwe nye den emla enu na yedi super pepe ese muti ya sa ne tie yes sempen for pa minim say efia de yewura kwa mechew asante mable mpo akese biblie wa ejako kwaku manu omunyina nim fia omunyina ba ha eti fia de enye fikitwa me mami wa hwe nipa bebele ebi wo university ebi ye lawyer ebi wo abrochire ebi bo mu degree ebi wo immigration officer be ni nyina ya amanya ni amamle de ekwan so enitina yato ebu asidin no de ekwan ne de sebi yesu fre wo nipa ba akopɛ oni asante man wula oni na kumasa mokoma ase ye ne dia oni na kasa ebi wo obi ani hobiem eti yeso we ra so omoye misla yewla we de me pacho we de hye no me kasa o se me bo mi mu ase bitumi cheti yewla yesra ye hia wo yesu flaw efi se asante man hye nyina no eda wo so wo na o ka se ummu atan wo asante man mu hanom ana Ghana man mu a emo bia change leader yewla wo na ye flaw wo bu bebele ye kokokoi enu an lewom yewla sisi ya ma ya asante man ye den ehia ye eniti yewla nti ye bibia na ya boto yewla na ye hwe no mati ayedas Yusu me da se. What was it? Eti say. Pache. Your friend say. Your friend me Isaac. Isaac.
ahia na so wo ho Pachan. de ekoso wabo ho ho Madam Pachan. oh today na wo ka kire mpanyimfo The American say, yes, sir, Ghana penny phone, I say, yes, so more, Mumba boy, and this are Mutia, any baby I echo. oh Yes, so moon now, or two phone now, yes, so moon now, some boy will feed you. okay Matia mpanyimfo wa be what Matia no one say also what they say I shall film Theophilus. Theophilus ade na also wo ka de kire mpanyimfo Ghana man panyin ne Asante man tem mpanyimfo So, yes, let's say, Mumba boy, no more 2 years Flianum, or more 2 years, so any baby a quackotna. Into Mumbai, or 2 for a president form 1 Mumba boy. Sunny yesterday. Matia be man also they say I shall film Richmond for soup. Richmond Fozu be man na wakoma so ade ne say de na wo ka kire mpanyimfo yesi muntimi ntena hu kura bom ama mo nipa wa collapse yes sir today na wo ka kire Ghana man panyin president of Ghana any mpanyimfo awdo ya Pacho, the American say, by the president or to so my yes, say, any baby I call, yes, any penny form 2 of my yes, sir. On my boy, any baby I call, on my boy, they be always here be a coupon found them. Amen. Amen. Matia, abusia eza mu nyina mo se mpanyimfo ma mebo amonye sa Matia be ye wate abusia fo emoya ohwe nkwada ye wa ha wo nyina wo de yenhwe free ha ba wo nyina ya disuafo nkwada ye omote ya na kakaka obudumfo ye ma menom ana so mu kwekura omo kakaka na ko ba sesa bire ye be yoma free ha akọ ebu omo da ato agua omo de omo ni kire hen se de nkwada ye kura kasa ye omo ni mu bia wo bonkum ananifa omo ni mu bia ahaya na sabu omo de ayo mo fie ya omo hwese nyam bebie kwan e de amom te be sere mpanyufo Ghana man panyin ni mpanyufo awdo ya aka oni ye ka bie wom ye ranom nyina ni die ni awdo ase kwan se we de sere omo mdamu na nkwada isu ena ne sere omo mramu na de nipa bi pese omo ye se de be ya nkwada yi bia ya omo tito esua de nyina bebo omo ye to betwa na nkwai enya apomuden enya ahoden atumi atenase esua de ayini abeye mpanyufo mapa abonso abanfaso amaye man Ghana nim se mpanyufo betie na waye da bibia enso awie asundue kwan so ha ebe me kwan de nyina esie se de mpanyufo kan na kwan da wase de ya ebewie ewo ya boboa no kai se obi trading enterprise e kuma se South Interest Junction eso ya se be open tade papa ne papa and afi perfume papa de Hong Kong na also do ni chere e South Interest Junction ye wo kuma se na akojibi da bibia akoyi e de ama obi trading enterprise ana perfume papa tade papa ne papa efie South American for Better Grace Financial Services at the amount ni na say o akon to America and afi Canada na Sabi Open Insurance Agency at the Huabatano Financial Service papa the Huabatano the Amisro eba akopɛ no ani Better Grace Financial Services fa hobata omo na jubre say adwuma ya wo ye ohia mo a omatimi asomu na bibia awie ntimi sro hen dan akosi Lady Dina number na etwagu e wo screen so no fa na friend sesia ene twwe nkomo na won che kwan ya obetimi atena wa ofi abra wo ye adwuma no ohia adwuma ya wudi a opɛ Financial Service papa na the Huabatano na dachi bi ho ankwan ye hiem na wonya mfaso bebre e de afre medin e de kwabena wusu so bolo ye wo kumase amekom e de amane eboy ebro mpanyufo yese we momoa na bibia enya asomdwe kwan so brepam ye behia ya menkam ho makra bye bye.